Маған айтып берген, Садыр Кожоевич өзі лично айтып берген, Садыр Кожоевичтің дағы қанша бір ата бабасы Арыстанбапқа әкеліп қойылған екен. 4-ші деді? Жоқ. Оба 4-ші, 5-ші. Анан 7-ші ата бабасы мынау емеге Кротқа қойылған екен. Айыбұлаққа қойылған екен. Садыр Кожоевич, мына біздің президентіміздің ата бабаларын көлден өткен Kadir Bartu kişilerdi. Alıp gelip şu Arıstanbap koyuş çeker. Anan en şu akırkı şu Oşomal'dağı janağı 7-ci beken atasın Sadır Hoca alıp gelip emeği koygan eken. Kurort koygan eken. Jalavatkaç. Şondan güzel köldük biz. Burada Kırgızistan'ın bardıq bulunguçlarından, buna Fergana örüğünün, buna Kırgızistan'ın bardıq bulunguçlarından burada bu dünyadan ötken bayağı ata-babaların, dаңқты adamlardı, handardı, dаңқты adamlardı, baylardı, beylerdi, el başkan adamlardı alып kelip şu Arıstanbap'a koyucu.